23 August 2025 Saturday punai tai Odisha tong dui pui tin khou ISDW Integrated Air Defense Weapon System hai test suthe hai koma success suthe Integrated Air Defense Weapon System samai tabui cho short form ko tho IADWS tuna kawe mi hai tabui cho tamitai mitung video ko thai puni hai mitung defense system hai kom tong ida tamai hai misa hai country akhai kurina kapgang te sakho buam hai mikaram country kurina kapgang the misa rina ramitai drone rina plane rina kumgwang pugen ko hai India kaptang makhang ramitai nangniu bam kaptang makho hai mitung defense system rina kapku hai to mitung khulai rina kapku hai bende kapku ngana misal tai India patang makho tai kap khai rai to ngenji mitung system terina sabami hai meti hai air defense system tuna kawe nei khanong tai operation sindul ku tai S400 tung Russia korina la mai tuang S400 hai sinsuina hai kuma operation sindul lon su bigen ku wai Pakistan torina misal aju drone aju kapat bigen ku hai India ko kai lau mage tuna saina gai tho mitung S400 defense system rida kap khai dut kan ditui misal hai Pakistan to kap gam me aju ti hai mitung khulai rida misal kap ko ngana India lam patang makau ti kap khai hai dut tuang kaw tho hai dete air defense system da bamekyu mi S400 hai Russia karina la tonge hai kuma ne khanong 79 India mitung Independence Day ko hai Prime Minister Modi Red Fort karina announce su kumitai Sudarshan Chakra samitung mission hai 2035 ko tu fulfill supani the tuna announce su kane hai kuma kamai India mitung scientist aju tini kamai challenge su kane Pakistan korina kapgang mai China korina kapgang mai tuang defense system aju hai ka siam thau thune tuna challenge ni su kane minai tai hai kuma kamai hai Sudarshan Chakra mission jamai tong announce su the kuma asai dolwan mi bang khau ISDWS hai test su the thaurina cho DRDO Defense Research and Development Organization rin tabui su din cho S400 le IADWS le khena bam hai tabui gan ko hai IADWS to by tap tami to nge to na sai na si ne khanong test su bigan ko hoi kaw tho drone bam noe unmanned drone bam noe ne khanong ti hai unmanned drone hai aju samgang the ko multi copter drone samgang the misal aju kapgang bigan ko hai tesu pinai de sabam tongi de mitong IADWS rina kap khai dot kai the to na sai mitong target tak makhang mitong IADWS hai thokai turina inspiration la tong cho to bigan ko hai Iron Dome Israel ko naina Iron Dome mai Israel ko 2005 dugai kurina naina bam tongte kandi mi gai Israel te ping ma mi hai Iron Dome nai kurina si me Iron Dome to boy cho to bigan ko hai country akhatrina misa aju kapgang pugan ko hai midong Iron Dome hai kap ku ngana Israel tikai lo muna tikap khai ngam tongchi haite ne khanong Iran rina misa aju kapami tani Iron Dome rina aju wa kap khai ke kendina haitere misa bam no we drone bam no we tapui kapgang pugan ko hai midong Iron Dome rina kap ku ngana Israel pata mona kap khai ngam to ka to tipo khai rai to mitung air defense system terida Iron Dome de bamitai mi hai Israel ko nai to heko mijen kurina Modi rina heko mithya ga siam paro tuna challenge ne su tonge heko ma DRDO rina asai daruan tesu te tigitu Iron Dome le asai daruan tesu ko mi hai IADWS re khena mai patna nai Iron Dome do multi domain mena tigitu asai dolwan India rina tesum do multi domain dina ji sami gi tho khoi part ka thop naina purpose ni ka thop naina Iron Dome the purpose akhana de short range kang de tigitu asai dolwan tesum mai IADWS tho purpose ka thop nai do number 1 ko to bui cho to bigan ko hai short range any emergency ko gwang bigan ko hai kap khai ngam de
tu na sai na ni missile ku mai ka gwang pugen ko hai drone ku mai gwang pugen ko hai number 1 number 2 ri na medium range tani ka khai ngam te tu na sai na akhat ri na unique chu mai bai tap tam ai khai na na me gitu laser high energy mai hai drone hai aju gwang pugen ko hai missile aju gwang pugen ko hai kadai to drone da sa to nge drone aju hai India ko sam gwang pugen ko hai me tung laser ri na ka khai ngam te tu na sai na drone ko kap tau pugen ko hai drone hai kra na pokhai sai na energy ko lang te me tu ni me tung laser ri na phiram ko ni holding jo sci-fi tu movie aniu hawe science fiction gumna holding jo laser kap ra pugen ko hai mun sai pokhong am da ni laser kap pu bang tai me tung light energy tan dai ta me hai me tung light kap tau ra pugen ko hai plane pokhai bam ta holding e hai tar lam me aniu we phiram ko hai hau ba me tai ka chang do na asai daw ro na India min do na ka siam ba tin si India min do na ka siam ba the hai ko ma ataw bai chap ta na sin su the te su the success su the ready ri the sin su kang ataw thu ri su kang prepare di the de me thek law bam the IADWS ai pura indigenous de samgi thu me hai fully India mi na ka siam dong de foreign dong intervention ka china ma e mi ba mi dong country rina idea ti ra mi tuang technology tuang design tuang lam te develop tuang test tuang ka ton dai foreign mi dong khat china ka za ma ge full India mi dong ling indigenous the me ai taboi toin krina inspiration la dong jor bi gang ko ai 2014 September kau Modi rina announce ko mai make in India taboi boi bam se nei defense ko bam no space ko bam no tabui electronics bam newe IT bam nowe tabui boi hai India korina kasyam na kandi kun badai chai pai khang tamai thin na ji manufacturing hai ti tan khang tamai na ni me tong make in India tong objective bai me tong ken ka zaw na India me hai India khau kasyam ne de me hai indigenous su ne tong de tamai pujeng korina IADWS kasyam taw tong hai na ra ma ge India tong ta me hai mission akhanai Atmanil Bharat samgi thu India hai defense ko bam no way space ko bam no way tuzang me bam no way information technology bam no way medicine ko bam no way yamite healthcare ko bam no way tapui hai self reliance suni tong de samgi thu subam mi gwai hai aniu India lang nurina suni tong de hai te siam bam ni subani zawsi mi ni subani ri ni anurang na subani ko ton foreign country ko rina help su me tuang laji ye hai te klam to me develop su ka nge me te self reliance Atmanil Bharat tuna kawe mi tung mission ta kuma Sudarshan Chakra mission chame asai darwana Modi ritna announce me taboi gangcho to bigan ko mi hai kadai tho India ko hai enemy rina missile ka gwang pusini nuclear ka gwang pusini aju ai drone aju ai pegang pusini India da attack su gang aju gwang pusini India mi masai da khatchina tigbiu makhang defense system mai kasyam pa khang da mai tong mission tam mai na mi hai 2035 ko to mai hai kong tang boni the hai te ataw kasyam pa te yes ni khanong te su ku mi ka mai tani kasyam pa te S400 Russia kharoina la mani nai de tikito hai na review mage full India mi non da protect su ngam ni to mage da mai tong nai na example ko ta hoi misal aju wai country aju ri ka kwang pugen ko wai mai ndrina te boi nong na sina ngak thok ngam ni thom ge ni khanong Iran rina Israel ko misal aju ka kwang pugen ko wai Iran dom rina kap khai kai de aju tikitu ka gwai ne tho kap khai ngam ge hai ko ma Israel lam ko aju kai launa aju wai property man mi pai kan de hai kum mai na India ko hai taw defense system aju na bam pu sini ka gwai na to ngak thok ngam khang to ma gi na akuma ataw bai air defense system chai tuitai misal kap gang pugan ko wai kaw tho kap khai ngam ni mai hai da sa pari de hai da sa pu da de Pakistan le India re compare su pugan ko thawna tan bo to me da za ko India na rena tan ta bam de ti tu ko wai danger su me khanai sam gi tu Pakistan le China me pot aju la to ram gi tai European me tung pot aju la to ti gi tu anyu ko wai kaniu sin ba mitre ataw aniu develop su ba mitre compare su begin ko tho IADWS India rina develop su mrina hian ta bena ji kalam do khoi laser ka za oina khote danger akadrina network system gaina sam gi thu mitung aju wai short range medium range laser aju ka thop na ring jo component ka thop na bam sini
command akhat na bang ko kai punin si ta ka me gen na to khan jaw ne ta ka me gen ko to ta short range ko kaw kaw man de short range ko kaw kaw pa gen ko short range ta defense ko kang akhat dai defense system ma akhat nai bu da dia khulai nai bu da dia short long range ko kaw kaw mi tung pu tai kaw khai kang akhat long range rina defense bu da dia hai de ko me tu de pe na danger su ina ik do asai da nong siam ta mi to short range ni te long range ni te hai um khau rina laser ni ka za di si khau te danger hai ko me tu de India me rina advance su tap tina Pakistan me kang swang hai ko ma Israel me tuang Iron Dome kang song sina advance su ina si ka hak me tung ni te atawa India rina defense system hai ko man ekhanong asa ma ko agni fight ni te su ko ni na agni fight ya angak tung dina ne khanong te su ko me dai akom chot bi gan ko hai agni 1 2 3 4 4 9 de asai da ron do fight te su ko tung ngai hai ko ma mi hai Europe kap tangam ni dai India ko na kap na mi tung mi sa dai China kap tangam de Russia kap tang de ai ko ma Africa kap tang de Indian Ocean kap tang de Asia mi tung country ko ai do kap tangam the hai na ko me tu dai India ko dong na Europe mi da ri su no the hai di da Russia mi da ri su no the India ko dong na China mi da ri su no the India ko dong na klam do mi tung 5,000 kilometer for kap tang ho juna mi tung agni fight chami ya ase da ran lon su ko mi ya India ring defense system me ta kiao ma ki ti sarin jem ni te tiki to country ba me kang song to yan he tung na ma ge tiki tu ase da ran ga siam thao mi tung hai pai na kan di mi go hai mik tun ne tu na sai Pakistan mi ni ping de tu na bao go ri we tiki to thau thai kan ni rin chom na hirabam ni thai me tiki to kan ni rin chom na habjilo din ni thai me tiki to news ko do ko ma ai pata we tiki to ko ma ai taw sa ba mi go hai aning ning na sat ram ge news korina ramik te sources azu korina direct kai ai sa tong de ai rina sa dem te bam pong he mi go na thing ku te za ro me kang ta